салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. раҳмат барои дастгиритон ки ин қадар канали моро дастгирӣ мекунед, лайкҳоро пахш кунед ва фикротонро дар комментария бинависед. перевод ба картаи душанбеситӣ 1000 рубл 151 сомону 50 дирам. имрӯз 14 апрели соли 2022. перевод бо банки эсхата 1000 рубл 151 сомону 50 дирам. перевод ба картаи хумо 1000 рубл 149 сомону 60 дирам. Спетамент банк 1000 рубл 151 сомону 50 дирам. $100 бошад 1220 сомон. амонат банк 1000 рубл 155 сомону 20 дирам. агар аз приложение осон сум ба Тоҷикистон равон кунед 151 сомону 50 дирам мегзарад дар картаи амонат банк.